Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhatyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu. Umeya wasejozini noPapprs oyimeya yasemngeni wengane zakwethu bahlonzwe njengabomeya abaletha intuthuko emphakathini wengane zakwethu. Babe sebaqhathwa ke kwipholi ke lapha wengane zakwethu, okube yinto enhle kakhulu ke lapha ngenkathi ke umathe ekhala emuka ke laphana ke ehlula uPapprs ke engabalandeli ke laphana besho ukuthi umathe ke uyena meya ke uhambe phambili ke laphana wey'ngane zakwethu. Kube into enhle kakhulu ke laphana ngoba simbonile naye umathe ezibongela ke laphana noPapprs ke ebonga ukuqhathwa ke nomathe ke laphana. Wayesesho ukuthi ke uzomthola ke ngelinye ilanga. Umdlalo ke omuhle ke lona wey'ngane zakwethu ngoba ke ufaka intuthuko phakathi ke laphana kubantu basemzansi. Siyichanele hamba phambili uMkhatyakude sithi siyabonga. Siyacela ukuthi ke nisibambe ke laphana ke ku-comment section sizwe uvo lwenu ukuthi nina ngabe kuthini okwenu ukuphawula ngalolu daba, bese nicindezela subscribe ngicindezele nebell ukuze nizothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele, siyabonga.